chairman of Central Bank Olengi Mohamed Namoraga Noalega iko muungano ai Mohamed Njuocha muungano enda idemba tevi before ndarate ba igenta kwalire Mohamed yoyo tali mwana moke no muntu monene meronge chairman ya Central Bank na retire no muwakili ale naende umuntu oyo nero gerete Shabani yemuru chere moyolero angakirte sim ikiranga kirta de governor na radiole nintagete nkoe sponsor ekoena na chibe ya sago chese Shabana ebe mwana ikira Shabana ya kule emyaka 17 akandangelia nkaomerana n'aba Chinese basani bahe bakatwa chibe sa chintangani twabo create Shabana. Mohamed, thank you my brother and one I know moko mwagara jinko. Thank you. It's a family.